Razgovor s povodom. S nama je danas gospodin Tomas Heinz Pandžić, vlasnik i osnivač Ales Elektrocentra. Naime, Ales Elektrocentar će proslaviti jubilarni 20. rođendan 15. studenog, povodom čega je organizirana nagradna igra koja traje od 1. lipnja do spomenutog 15. studenog. Gospodine Tomas, dobrodošli na Radio Laganini FM. Dobrodošli i vama i svim slušalcima radija. Evo što reći, 20 godina je 20 godina, ali nije 20 godina znači Alesa, nego 20 godina ovog centra. Inače firma postoji, evo, navršili smo 28 godina. Moramo se zahvaliti na neki način našim kupcima, našim dragim sugrađanima. S nečim, evo, svake godine pokušavamo nešto odraditi na ne bilo koji način. Vremena su teška svima nama, malo smo više poplašeni nego što je. Doduše je, kad pogledamo ovu situaciju i sa ratom u Ukrajini i sve, ali imali smo mi rata i kod nas pa smo preživjeli i mislim da ne treba tu praviti nekakvu famu oko toga. U svakom slučaju tim ljudima nije jednostavno, nije im lako, kao što nije nama bilo 91. Ali život ide dalje, mi moramo nastaviti raditi, nastaviti se boriti za sebe, za svoju obitelj, da nam, što kaže, danas sutra bude bolje. Evo, recite nam nešto o spomenutoj nagradnoj igri, kako sudjelovati u nagradnoj igri. Pa gledajte, mi smo omogućili svakome kogod dođe kod nas, ko kupi bilo što, znači bilo kakav artikl, da samo napiše svoje podatke i ubaci u kutiju i 15.11. će biti izvlačenje. 20 nagrada je za 20 godina Ales Elektrocentra. Što kaže, 2002. godine kad smo tu otvorili, bilo je polje i svi su vikali, pa je Tomas poludio, kaže ide a znamo dobro da je bilo i smetlište, ne samo polje ovdje, kaže kuće. I mi kad smo krenuli graditi još nije bilo ni mosta prema industrijskom, ni smo okolo morali ići. Ali evo, sve te godine pomalo se popunjava i ta industrijska ulica. Trebalo je to biti sve popunjeno već, ali šta je tu je. Evo, znamo da su bogate nagrade. Što bi poručili kupcima, kako bi ih pozvali da sudjeluju? A što reći, evo, jedno veliko hvala svima koji su svih ovih godina pomogli i nama i sebi na neki određen način. Mi na neki način pokušavamo vratiti dio jedan nazad, evo, kroz te nagradne igre, kroz sniženja, kroz znači naš katalog letak koji radimo, dajemo nekakvu informaciju. Evo, naši trgovci mislim da su i dobri, su sretljivi, da pomognu, da ispričaju, da bilo šta kažu. I tu je naš web shop gdje znači čovjek iz, što kaže, svoje fotelje može uzeti bilo što mu treba, bit će mu doveženo kući na kućnu adresu, tako da to je jedan sitni detalj što možemo dati našim kupcima. Evo, rekli ste u početku, prisjetili ste se prije tih 20 godina, recite nam, je li bilo izazovno opstajati sve ove godine? Prošli smo više tih kriza, evo, mogu reći samo hvala svim svojim radnicima i svim djelatnicima, ima ih puno koji su od prvog dana s nama i sigurno nije bilo lagano, ali trudili smo se, borili se i dokazali da se može i šta drugo reći, jednostavno nije. Najbitnije je da, što kaže, uredno platiš sve svoje dadžbine, sve svoje obaveze koje imaš, a onda ako ti šta ostane, dobro. Svi mi radimo za neku plaću, pokušavamo da ona bude što bolja, jednostavno nije. Evo, sad imamo opet, znači u jeku je nekakva, ajmo reći, kriza koja se nazire kao 2008. godine, ali to je jednostavno, mora valjda tako biti, proćemo i tu krizu, tako da ćemo preživjeti i to. Što vam daje snagu i ustrajnost za rad ovako? Svakog dana se susrećete s tim izazovima. Pa ja mogu reći, imam 3 sina, sva 3 sina su u firmi, svi se poženili, imamo 7 unučadi, kad njih vidim, onda je to podstreh da ideš napred. Evo, recite nam za kraj, koja bi bila vaša poruka za mlade ljude koji se upuštaju u poduzetničke vode? Znamo da to u Hrvatskoj nije nimalo jednostavno. To je jedno jako teško pitanje. Danas svi misle da je to lako biti privatnik, a to uopće nije lako. Imamo sad i znamo situaciju da država daje nekakve novce za otvaranje tih obrta ili bilo čega. Ljudi ne znaju šta ih čeka. Zato svako ko počne raditi treba se dobro, što kaže, zamisliti prije nego što krene i mora računati s tim da je njegovo radno vrijeme od 0 do 24 sata. Jedino na taj način, ako si full u poslu, možeš biti i svaki taj, znači, novi dečko, bilo ko koji otvori, mora razmisliti, mora znati da prvo treba podmiriti obaveze, a onda ako mu šta ostane, dobro.
ako tako ne može funkcionirati, znači nažalost je osuđen na propast i možda je bolje da ni ne otvara ni firmu, ni obrt, ni bilo šta. Pa ali eto, vi ste nekako opstali, čestitamo vam na tome i čestitamo vam unaprijed 20. rođendan ovog ALES Elektrocentra i hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Razgovor s povodom.